لله الحمد لله العظيم الخبير الأجل يغفر الذنب ويأفو الزلل تنزح يا مولانا النقص والإلل بسط الأرض بقدرته وأرسى الجبل خلق السماوات والأرض ولن يتركنا همل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasanglit iwan puji pa Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat iwan salam pa Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yarin sabyaun in program sin Markaz Al-Iman amin peguhanan sin Sheikh na to amin mag-lecture yun Sheikh san si Warja Mahali. Di ko po ikatukbal ka ni microphone numug na agdaning basahan sinamok mulid si Ma'had Moro wena duwaing din kan Abdurrahman Letuyato. Natafadal fadilatu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوطانا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ بالسور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا هميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وقدموا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال سواما ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدم
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Alhamdulillah, ito na di mo ginamugpasan sin manghod. So inshallah subhanahu wa ta'ala biyaon ato kita niyo pag-lecture. So yung topic sin guro niyo amin masih continue sin kitab Usul Thalasa. Biyaon miawot na kita niyo pa usulan ni katuang ni ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. So itong bago na mic kaniya, tafaddal fadilatuhu mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adlaw ini amuin sugpat sin pangajian sin ahad 5 bay serta pengajian dengan kitab al-usul salasa. Inilah yunat wa mahapun ini insyaallah taala. In usul salasa dia Syekh rahimahullah taala patubahian. Amo intu usulan sin agama. In panagnan deng hatu ma'rifatullah. Pag-ingat sinipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karuan ya ma'rifatu din. Ma'rifatu dinil Islam. Pag-ingat sin agama Islam. Hindu ayat tu nalilay natuna walillahil hamd. Adlaw ini mari kita pa hikatu usulan sin kitab al-usul salasa. Atawakan hikatu usulan sin agama. In hikatu usulan ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pag-ingat sin Nabi, amuin Nabi sin kamu, Nabi sin kita nyo, amunin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna-muna hati hun nato ingan niya. Muhammad ibnu Abdullah, anak si Abdullah. Ibnu Abdul Muttalib, anak si Abdul Muttalib. Ibnu Hashim, Abdul Muttalib, anak si Hashim. Wa Hashim min Quraisy. Hashim dengan bangsa Quraisy. In bangsa Quraisy wa Quraisy min al-Arab. In bangsa Quraisy dengan bangsa Arab. Wal Arab min zurriyati Ismail ibnu Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam. In Arab in sila ini dengan panubu Ismail alaihi salatu wassalam, anak si Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di mana bangu urulun impunan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inti urunannya in aslinya daing kanapu niya Ibrahim alaihi salatu wassalam. So amuyat tingannya iban nasabnya in sumunu pilain ummul si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina sin Syekh rahimahullah taala walahu min al-umri 63 sana minha 40 qabla an-nubuwah wa 23 nabiyan wa rasulan. In umur si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaanuman tag 2 tahun. Halam sing kaanuman tag 2 tahun 40 qabla an-nubuwah. Kapatan tahun in umur niya haway pa siya nagwal nabi. At inanagwal nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay siya imumul kapatan tahun. Pilain umul niya, pilain lugay na nagnabi. Laon niya wa 23 nabiyan wa rasulan. Kauhaan tag 2 tahun. In lugay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagnabi iban nagrasul. At inabang mo totalon in umul si Nabi Muhammad haway pa siya nagwal nabi kapatan tahun. Ubos nagwal siya nabi nagnabi siya iban nagrasul. Kauhaan tag 2 tahun. In pangumulan si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaanuman tag 2 tahun ubos na wapat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaano siya nagwal nabi iban kaano siya nagwal rasul. Lawn niya wanubbi'ah biiqra. Nagwal siya nabi sin iqra. Hati niya timurunin panagnan ayat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawaktu narito hagaru Hira
suratu Iqra. Dimatungkan ni malaikat Jibril. Inagi si malaikat Jibril Iqra. Lang si Nabi Muhammad ma'ana biqari. Dia kulangnya makabasa. Lang si Jibril Iqra basaka. Lang si Nabi Muhammad ma'ana biqari. Lang si malaikat Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Basaka hangaan sin Tuhan nagpapanjari kayo. Amoy ning panagnaan timurun pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkakaturunan siya wahi dan dihay ni nahual siya Nabi. Nahual siya Nabi sabukun pa siya Rasul. Kano siya nahual Rasul? Law niya wa ursila bil muddathir. Nahual siya Rasul hawak tu timurin ayat sin Allah Ta'ala suratul muddathir. Law sin Allah Ta'ala ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hatina suratul muddathir nahual Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul. May taunin piagbidaan sin Nabi iban sin Rasul. In Nabi kaya paturunan siya wahi sa wayroon siya piawajiban sin Allah Ta'ala magpasaplag sin wahi. Adapun in Rasul kaya paturunan wahi sarta naraak kaya piawajiban siya sin Allah Ta'ala magpasaplag sin unu piara tumon kaniya. Unin hula sin Nabi Muhammad law niya wa baladuhu Makkah. In hula niya Makkah hati na piag hula piag anak siya rin hula Makkah. Piag anak siya rin hula Makkah sampai limaggo siya. Sampai nasubur siya, sampai nakaasawa siya, sampai nakual siya Nabi iwan sin Rasul, dahil doon siya Makkah. Wahajara ilal Madinah, ubos ang pa siya, naghijra harap pa hula Madinah, bimakna naglain, dahil nga hula Makkah, harap matupa hula al-Madinatul Munawwara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law niya ba'athahu Allah bin nizarati an ash-shirk wa yad'u ila at-tauhid. Unin maksud may tapiarasin Allah Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law niya piarasin Allah Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nizarati an ash-shirk supaya manglangi manusia sin kakahinang syirik. Liyang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikatan si syirik dahil nahula Makkah. Wayad'u ila tauhid, iban nanawag-tawag siya pagtauhid tunggalon in Allah subhanahu wa ta'ala pag-ibadatan. Amuyat tuwing pardaakan sin Allah ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kung imano siya magtauhid sarta lang in mano siya magsyirik. Indalin niya farman sin Allah ta'ala ya ayyuhal muddathir, ya kau nagkukumbus qum fa'anzir, tindug kau sarta panglang kau hakakahin ang syirik. Wa rabbaka fakabbir, iban patuhan mo panglagbo kau. Wathiyabaka fatahhir, iban suciya intamungunu. Warrujza fahjur, iban warrujza fahjur, iban anib kau ring mga kataan barhala. Wala tamnun tastakthir, iban ayaw ko mag-angan-angan bat mataw din amal ibadatmu. Walirabbika fasbir, iban patuhan mo sabar kau. Kunin man asin ayat yatto. Amun ya ayyuhal muddathir, ya kau nagkukumbos ng sinallahu ta'ala kum fa'anzir. In aginya in maksud sin kum fa'anzir ayunzir anis syirik wa yad'u ila tauhid. Tindug kau ya ayyuhal muddathir, ya kau Muhammad nagkukumbos kum fa'anzir, tindug kau pangdak kau da kay manusia magtauhid iban langay manusia magsyirik. Wa rabbaka fakabbir, iban patuhan mo panglagbo kau imaksud din dihay ni ay azimhu bit tauhid, lagwa siya lagwain Tuhan mo lamay ring hapag tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, iban tamungon mo sud siya imaksud din dihay ni tahir a'malaka anis syirk. Sud siya in kakahinang mo, sud siya in ginhawabaran mo daing hakakahinang syirik. Warrujza fahjur, in maksud din dihay ni al-asnam wahjurha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. In maksud din dihay ni aniwi layu in kakahinang syirik, iban sin himihinang kanya, layu in mga barhala, layu in barhala, layu in mga manusia nagsisyirik, iban layu in kakahinang syirik. Pilan luway si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagdakwahay ni amo imang mangdaki hamano siya magtauhid sarta manglangi hamano siya magsyirik. Law niya akhada ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid. Kiyawa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangpo tahon. Halam sinangpo tahon nagnabi iban nagrasul in Nabi Muhammad din nahula Makkah. Halam sinangpo tagto tahon wayron piyang hindu niya dukaing bat malainkan mangdaki hamano siya magibadat pakatunggal sin Allah Ta'ala. Mangdaki hamano siya magtauhid, iban manglangi hamano siya sin kakahinang syirik. Hangpo tahon. Puasin hangpo tahon, wa ba'da al-ashri urija bihi ila as-sama'.
وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين. Puas dengan 10 tahun nagdakwah patauhid iban ng langit syirik, nagmi'raj in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matu patas langit. Waktu siya nagmi'raj pia wajib kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambayang 5 waktu haram sinang karum hang kaadlaw. Puas dengan tu si membayang in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dainun Makkah ulang labi 2 tahun. Puasin 2 tahun in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naghijrah siya dahil nga hula Makkah harap pahula Madinah. Biar ini paghijrah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In hijrah laung sin Syekh rahimahullah ta'ala wa ba'daha umira bil hijrah ila al Madinah. Atina puasin ang putak 2 tahun dahil na Makkah naraaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maghijrah dahil nga hula Makkah harap pahula Madinah. Uning pagyanon hijrah laung niya wal hijratu al intiqalu min balad syirk ila balad Islam. In hat makna sin hijrah maglain day nga hula syirik biar na sin Makkah biar si syirikan si mga musyrikin harap pa hula Islam biar sin Madinah karena aun naka-Islam day dito ha Madinah. Rendi hay ni naraki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maghijrah day nga hula Makkah ay maglain day nga hula Makkah harap mattu pa hula al-Madinah. Wal hijratu faridatun ala hadhihi al-ummah min balad syirk ila balad Islam. In paghijrah paglain kaya wajib sin Allah ta'ala umat ini amuin maglain day nga hula syirik bang in hula yan pag sisyirikan pag kukupuran na mawajib na kayo maghijrah maglain kau harap mattu pahula Islam. Wahya baqiyatun ila an taqum as-sa'a. In paghijrah masih siya sampai na sadya makiamat in dunya. Wad dalilu qawluhu ta'ala in dalil na farman sin Allah ta'ala innal ladhina tawaffahumul malaika zalimi anfusahum qalu fima kuntum qalu kunna mustadafina fil ard qala alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illa almustadafina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hiyalatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. In ayat ini namay tay sin paghijrah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan sin mga kasahabatan. In agi sin mga sila kasahabatan daynon hula Makkah qalu kunna mustadafina fil ard in kaunan namu malamma kami hagin lupaan di namoy kapamarinta Islam di kay makapatindog sinakam Islam. Qalu alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha in agi nila bukun ka in lupa sin Allah subhanahu wa ta'ala maruag paghijrah ka maharap mattu pahula sin Allah ta'ala parugain kauman faulaika ma'wahum jahannam. In mga sila wayron naghijrah wayron sila minig denon hula syirik ini jet tiaman sila sin Allah subhanahu wa ta'ala fi narka jahannam wasaat masira amura in wayron ini tiaman sila fi narka jahannam amin wayron naghijrah illa almustadafina min ar-rijal bat malainkan amin mga sila amuin kausuwan malamma dayng kausuwan wan nisa'i mandayng kababaihan wal wildani mandayng mga bata-bata la yastati'una hiyalatan wa la yahtaduna sabila di sila makakaus maghijrah iban di sila makaingat sindan dengan hula Makkah harap mattu hula Madinah. In sila yatu yampun sin Allah ta'ala fa ulaika asallahu ay ya'fu anhum yampun sila sin Allah ta'ala wa kana Allahu afuwan ghafura. In kauna sin Allah ta'ala in siya bayng ampunun bayng ulungun haipun niya. Arwang ayat lang sin Allah ta'ala ya ibadiyalladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Ya kamu mga beriman lang sin Allah ta'ala mattan tuud in ginlupaan ko lang sin Allah ta'ala maluwag na paghijrah kamu katto kamu paginlupaan ko pag-ibadat kamu rin dito hatto lang hi Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala sabab nuzuli hadhihi al-aya in sabab sin katurun sin ayat ini fil muslimin alladhina bi Makkah lam yuhajiru. In sabab katurun sin ayat ini sabab sin mga muslim din na Makkah amun wayron sila naghijrah nadahumullahu bismil iman tiyawag sila sin Allah ta'ala hangan pag-iman ya ayyuhalladhina amanu ya kamu mga beriman lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wad dalilu ala al-hijrah min as-sunnah in dalil sin paghijrah dengan sunnah dengan hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tanqati'ul hijrah hatta tanqati at-taubah wa la tanqati'u at-taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Lang si Nabi Muhammad di lang niya mabugtuin paghijrah sehingga mabugto na yung pagtawbat iban di mabugto yung pagtawbat sehingga gumawa na in suka dahing
daing hasadlupan niya. So amoy atuin hukuman sin paghijrah, naghijrain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daing nga hula Makkah harap mattu pahula al-Madinah. In sumunod niya, uno injimat tuha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawak tuman di matung na siya pahula Madinah. Law niya falamma istaqarra bil Madinah, hawak tuman timutog na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito Madinah, amara bi baqiyati syara'il Islam, diaak na siya sinallahu ta'ala sin kaywanan hukuman sin agama Islam. Karena dito Makkah wayrun hukuman duhay piaturun sinallahu ta'ala, bat malainkan mangdaki pagtauhid iban manglangi pagsyirik sarta ing kahinapusan tu tahun waktu niya rito Makkah narak siya sinallahu ta'ala magsambahayang. Duhay na yung kasambahayang iban pagtauhid iban pagsyirik wayrun pardakan sinallahu subhanahu wa ta'ala dito Makkah. Subay siya timutog na rin dito Madinah ang painot-inot piaturun sinallahu ta'ala yung Quran sampai natanggos inot-inot piaturun sinallahu subhanahu wa ta'ala in mga kahukum-hukuman haram sin Quranul Karim biya na sin Islam sarayul Islam itlu az-zakah biya na sin pagzakat piya wajib sinallahu ta'ala Madinah was-sawm iban sin pagpuasa piya wajib din sinallahu ta'ala Madinah wal hajji iban sin paghaji piya wajib sinallahu ta'ala dito na Madinah wal jihad demikian in jihad piya wajib din sa Madinah wal azan iban sin pagbang pag-azan piya wajib din sa Madinah wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar iban sin pangdaki pahinang marayaw iban panglangi pahinang mangi wa ghairu zalika min syara'il Islam iban sin duwa inding hattu amin syara sin agama Islam in katanyat tu puas ding hasambayang iban pagtauhid iban pagsyirik in katanyat tu piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dain doon na Madinatul Munawwarah. Pila taon in lugay si Nabi Muhammad nagdakwa, nagpasaplag sin agama rin na Madinah. Law niya akhadha ala hadha 10 sinin. Kiyawa si Nabi Muhammad hangpu tahun in lugay si Nabi Muhammad nagnabi dainun ha Madinatul Munawwarah. Puas sinangpu tahun dainun ha Madinah wa ba'daha tufiya salawatullahi wa salamu alaihi wa dinuhu baqin. Puas sinangpu tahun dun ha Madinah nawapat na in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam adapun in agama niya masih buhi masih tap. Wa hadha dinuhu amuyan in agama niya la khaira illa dalla al ummata alaihi. Wayroon na hinang marayaw hapag agama mat malingkan piyang Hindu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala syarra illa hadzaraha minhu. Iban wayroon day mga hinang mangi bat malingkan liang na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayroon timay kud kato tanyo in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bat malingkan piyang Hindu niya nin hinang marayaw sarta liang niya nin katan hinang mangi. Unin mga hinang marayaw iban naman mga hinang mangi. Law niya wal khairul ladzi dalla alaihi in hinang marayaw amin piyang Hindu si Nabi Muhammad at tauhid amunin pagtauhid amunin pagtunggal sin pagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala wa jami'u ma yuhibbu Allah wa yardahu iban singkatan kariridaan iban kalalasan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuyat ti mga hinang marayaw. Adapun hinang mangi wasyarrul ladzi hazzara minhu amuin hinang mangi piyang langan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna asyirik amuna in kakahinang syirik duwa lang kakahinang syirik wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bahu iban singkatan amuin kabubungsihan iban kalilisuan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'asa Allah ila nasi kaffa in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piara sin Allah subhanahu wa ta'ala pakatan manusia waftarada Allah ta'atahu ala jami'i thaqalain al-jinni wal-ins sarta piya wajib sin Allah ta'ala in pagtaat kanya ay in pagtaat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kan piya wajib sin Allah ta'ala piya wajib sin Allah ta'ala harwa bangsa jin iban sin bangsa manusia kaya wajiban sila magtaat para Rasul sallallahu alaihi wasallam. In dalil niya qawluhu ta'ala qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Pamungan kanila ya Muhammad, pamungan ha manusia ya Muhammad, mattantu din ako rasul dagdeng Allah subhanahu wa ta'ala maun kaniukatan wa akmala Allah bihi din sarta jukop sin Allah ta'ala doon na panghindu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in agama al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Nung sinallahu ta'ala haadlaw ini jikup ko kanu in agama niyo iban dihil ko kanu in nikmatan ko iban nagrida na ko in agama Islam amunin agama pag-agamahan sin kamu. Wa dalilu ala mautihi in dalil sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawapat siya innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun.
Mattanturin ikaw ya Muhammad, mattanturin ikaw ya Muhammad mapatay ra iban mattanturin sila. Amoin mga umat mo damikyan mawapat daysab sila. At ini mapatay ra ingkatan dahil si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insiya manusia sa jabe katutan yung magkamatay ra isab. So unin Jumato, pagka nawapat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unin Jumato ang mapatay ni manusia. Wan nasu idza matu yub'athun. Bang mapatay ni manusia, iparasya sin Allah subhanahu wa ta'ala, buhiyon sila sin Allah ta'ala magbalik. Doon haram sin pakubulan nila puas sin makiamat nin dunya. Law sin Allah ta'ala, minha khalaqnakum wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dahil doon piyapanjari namo kamulong sin Allah ta'ala. Hao na piyapanjari manusia, dahil halupa. Piyapanjari namulong sin Allah ta'ala manusia, dahil halupa. Wa fiha nu'idukum, damikyan ibalik namo dagaw maun palupa bang kung mapatay kubula ka mukatan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, iban dayon halupa yaon pawaon namo kamo magbalik. Kuno gumoy manusia magbalik dahil halam sin lupa, dahil halam sin kuhol nila bang makiamat na indunya. Wa qawluhu ta'ala, iban damikyan farman sin Allah ta'ala, Allahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Biyait asin Allah subhanahu wa ta'ala, manusia piyatubo ni ring halupa, ubusi balik niya mon palupa, iban damikyan pawaon nila magpawaon da sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil halupa ay gumawa da sila ring halam sin kuwol nila, ha adlaw amuin paghisab, manaw ingkatan manusia matu parang mahsyar, umalup sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa badal ba'thi muhasabuna wa majziyuna bi'amalihim. Puas ding hapagbuhi si manusia, dahil halam sin pakumulan nila, muhasabun, hisabun sila, bistaunin amal ibadat nila, bang mataw datawakan tiyo-tiyo, wa mujziyun, iban damikyan, tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in a'mal nila, in kakahinang nila doon na kain tutungbasan halam sin sulha, at tawakan in tutungbasan halam sin narka. Wa dalilu qawluhu ta'ala, in dalil na farman sin Allah ta'ala, liyajziyal ladina asa'u bima amilu, wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Law sin Allah ta'ala tungbasan, in kakahinang sin mga manusia amoin hinang mangi tumbasan sin Allah ta'ala sin hinang sin kangian iban damikyan in sila naghinang sin hinang marayaw tumbasan laysab sin Allah subhanahu wa ta'ala sin karayawan. Wa man kadhaba bil bahthi kafar. Unin hukuman mang sopa mahimuting mo in amoin pagbaas, amoin pagparasin pagbuhi sin Allah ta'ala manusia. Bangwe to putingon in ikaw nakupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. In dalil niya za'ama alladhina kafaru an la yub'asu. In sila amoy mga sila kafir, in pamaham nila, in pangingat nila, in wayroon na pagbaas, amoy wayroon na pagbuhi si manusia, halom sin papuas sin makiamat in dunya. Qul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabbi'unna bima amiltum wa dhalika ala Allah yasir. Biyait asin Allah subhanahu wa ta'ala sin maun, in pagbuhi puas sin kamatay sin manusia, sarta in itungbasanin amal ibadat nila, inyat tu bukunyat tu masigpit, bat malengkan inyat tu malung hayat tu pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos lang niya, unin maksud pagparahan sin Allah ta'ala, pakatan karasulan. Law niya, wa arsalallahu jami'an rusul mubashirin wa munzirin. In pagpara sin Allah subhanahu wa ta'ala karasulan, in sila magpakuyag iban, namaytay sin kakukuyagan, bangkaw nakahinang sin amal ibadat, tungbasan ko sin Allah ta'ala karayon halam sin surga. Damikyan man ko nakahinang sin hinang dosa, damikyan tungbasan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kangian, halam sin afinar ka jahannam. Bindalin ya rusula mubashirin wa munzirin, lialla yakunin linnasi ala Allah hujjatan ba'da rusul. Mga sila karasulan, mamaytay sila sin tutungbasan karayawan, iban mamay sin hinang marayaw, iban mamaytay raysab sila, sin tutungbasan kangian, sin hinang mangi, bang sila nakawait na manusia, supaya in manusia di na sila makadaawa dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala puas sin pagpasampay sin mga karasulan. Isin mga karasulan pera sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impanagnaan law niya wa awwaluhum Nuh alayhi salatu wassalam. Impanagnaan rasul pera sin Allah ta'ala amunay Nabi Allah Nuh alayhi salatu wassalam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. In kahinapusan din ang mga karasulan pera sin Allah ta'ala amunay Nabi nat Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa dalilu anna awwalahum Nuh alayhi salatu wassalam. In dalil sinin panagnaan dahil mga karasulan piyara sin Allah ta'ala amuna in Rasul Nuh alayhi salatu wassalam. Qawluhu ta'ala, farman sin Allah ta'ala, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi.
Matantulaw sin Allah Ta'ala nagwahi kay mo ya Muhammad. Biya day sin pagwahi, pagpaturon na mo wahi maun kan Nuh. Iban sin mga sila kanabihan, puas din kan Nuh. Alayhi salatu wassalam. Wa kullu ummatin ba'asa Allahu ilayhim rasulan min Nuhin ila Muhammad. Ingkatan karasula, ingkatan ini umat piarahan sin Allah subhanahu wa ta'ala rasul daing hawak daing ha umat hinu alaihi salatu wassalam mun pa umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unin pardakan sin Allah taala katan karasulan iman kanabihan iman katan umat nila. Impardakan daing Allah taala ya'muruhum bi ibadatillahi wahdahu. Diak sila sin Allah taala mag-ibadat mun pakatunggal sin Allah subhanahu wa taala. Wa yanhahum an ibadati taghut iban liang sila mag-ibadat baru kaing daing Allah subhanahu wa taala. In dalilnya wa dalilu qawluhu ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Matantod nagparat kami lang sin Allah ta'ala pakatan umat karasulan in maksud pagpara sin Allah ta'ala pakatan umat amuin karasulan asupaya tunggalon in Allah subhanahu wa ta'ala pag-ibadatan iban supaya sila lumayo daing hakakahinang taghut. In taghut dia wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan manusia subay sila kufurun. Wa aftaradallahu ala jamil ibad al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Dia wajib sin Allah ta'ala in kufurun subay kufurun in katan taghut wal imanu billah iban subay mamarat saya pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin pagyanong taghut. Qala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, long Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala at-taghut in pagyanong taghut ma tajawaza bil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Impagyan lang niya taghut amuin nakaliunan ipundun hajangkaan sinsara sin agama Islam min ma'budin dahil pag-ibadat nagibadat sila sa ibadat nila nakalabira yung ibadat amuin siyara sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw matbu'in atawakan pangangari nila na miyakad sila Rasul sallallahu alaihi wasallam sa piyaliw nila pa in pangakari na rin hapanghindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw mutain atawakan hapagtaat nagtaat sila pa Allah ta'ala man nagtaat pa Rasul sa pialabi nila in pagtaat pa Allah ta'ala man pa Rasul niya dahil ha panghindo sinsara sinagama Islam. Wat tawagit kasira in tawagit tagut pagyanon lang Ibn Qayyim kasira mataud waruusum khamsa in puntukan sin tagut 5 taud nila muna iblis la'natullahi in panagnan iblis dahil mga tagut. Ini karuannya waman obida wa huwa radin isu-isu yang pag-ibadatan si manusia maulin siya nagrida siya tiuhan siya si manusia siya taghut. Waman da'an nasa ila ibadati nafsihi iban isu-isu in nanawag-tawag ha manusia papag-ibadatun mon paginhawabaran niya bianakan Fir'aun in aginya wa qala ana rabbukumul a'la in agi Fir'aun ako nin Tuhan niyo sa lagu-lagu bimana nang dagi siya manusia amuin pag-ibadatan siya tawakan Tuhan siya lamod day kapag tawaon taghut. In sumuno wa man idda'a shay'an min ilmi al-ghaib isyusyu in nang Hindu isyusyu in nagdawa batin siya kaingatan nin ilmu ghaib amin ilmu tiapok sin Allah subhanahu wa ta'ala biasa mga tao mangingita tao manghihinang-hinang ini in sila nagdarawa sila kaingatan nin ilmu ghaib amin ilmu wayrun nabita sin Allah ta'ala ilmu pakarajaan sin Allah ta'ala hibayta si manusia ini amuin susungon jumatu hapag kahinya manusia ibayta niya inyat to nagmayta siya sin ilmu ghaib inyat to nakalamod siya rin hapag yan taghut in kahinapusan niya dahil taghut wa man hakama bigayri ma anzalallah isiusiuin ng hukum sin hukuman dukaing ning hapiaturun sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In dalil niya wa dalilu qawluhu ta'ala la ikraha fid din wayrun paglugos sa agama qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ini dalil sin unun suway kufurun in taghut iwan suway kita nyo mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha makna la ilaha illallah amuyat tulong yan makna sin la ilaha illallah at tinatunggalon mo in Allah ta'ala pag-ibadatan iban kufurun mo in katan pag-ibadatan dukaing deng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadith damit kana hadith lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul amri al-Islam in puntukan singkakahin ng amo ng Islam wa umuduhu as-salah in hag ni amo na in sambahayang bangkauri sumambahayang wayron mo napatindog in hag sin agama Islam wa zuruwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah in puntukan sin in amuin ini atop ni atawakan puntukan niya amo na in jihad
fi sabilillah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Natamat na to na in kitab Al-Usul Thalatha. Insyaallah subhanahu wa ta'ala magmumpaat kato tanyo in mga pangadyan na niha kitab Al-Usul Thalatha. Amuin kitab hopo semua gawain kitab ini amuin malaggo in luon niya mahalga in amuin pangadyan niya rin di halaw man niya ini na murah-murahan magmumpaat kato tanyo in pangadyan amuin kasulat sin hambuk alim rahimallahu ta'ala niya kitab niya Al-Usul Thalatha. Insyaallah ta'ala haruwain waktu makakawa ni sab kita nyo pangadyan dahil haruwain kitab amuin kasulat si mga sila kaulamaan mauli magsukul ha pagdungog niyo sin pangadyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.